siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke guntu mwanya mwanya tukimurikaga biashara inu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Bwega muraithiri Meru TV arakundi orero kirero na ruangitikagia ukurara bwega kanko gwate ugeni kirejere tukuthuranirite kiri mubango jwetu jwa turingeme na njarene kwandi na ngatheti ya The Standard kango kunyere imwe irire ndene ya ngatheti eje tawithere ni tukiambira mubango joni mbitagwa Nancy Ndogora kundi ori ndene ya county ya Meru na kinya ome ya county ya Meru ngatheti ya The Standard Niondi nayo njarene ciakwa na nteto irine nkeri kiongo kia mbere kiri ngatheti eje ni mantu ja maingi sana jara jombite kuthaja kiarirwa kiri ngatheti ya The Standard bombere kiri ngatheti eje twina the deal that andi Rigathi Gachagua extra million kana mantu ja jombere kuthaja kiumire gitariria into kana asset chia Rigathi Gachagua chombere kwithirwa ikia freezed Zare ario mwaka muthiru nara na ndinde bitire Rigathi Gachagua ombite kwithirwa akiuga nomba nite kirindwa eje nomba kurikava kana gucokaniria into byawe bya 202 million iria ciari cikwirwa ni cia atachi gwatite na njira iria yagirite karatasi ni okauka mbere kiri ngatheti ya The Standard kwina mantu ja Ruto alistic battle to Uhuru kana chore bara kana anto bara bombite kuthabagitaniria ngoge akwesana na mutongeria wa Nthiguru William Ruto bombite kuthorwa nandi baki attacked kana baki attack kana bakithukirwa na bomba kuthabagicokaniria miario etiagirite na uria wari mutongeria wa Nthiguru wa kanyuma Uhuru Muigai Kenyatta na nwe tugitega nteto cia Nthiguru ni ati Pope kana baba mukembu nerigeri kwithirwa akiriongera Nthiguru ya Congo na nariombite kwithirwa akirigirwa kurionga ntere iria gatutegere karatasi ne gatwire kiri ngatheti ya The Standard. Kiri ngatheti ya The Standard karatasi ne gatwire kwina a letter from Kakamega na aria ithurano is over, the leaders refrain from divisive comments kana na aria baro eje yandiki kumantere cia Kakamega ere kuga na ithurano ne bithirite na kwa wibo gatugacoka kiri wete na mbero bwa Nthiguru yetu ya Kenya nyuma ya ithurano bia mweri Jwena na baraba chindirwe bombe kutho bagetika iria guchindwa na baraba chindanire na bo baitere akenya ngugi iria bathurire karatasi nega tuthatu kiri ngatheti ya The Standard kwina governors want more money kana governor kana atongeria ba county na ndine bakuromba mbecha ingi chiongerwe iria ni 38 billion irine nkaneri baruga 38 billion ijine nkaneri ni kiwango kianthi na kuni bakuromba kigina giki kiombe kuthagi kiongerwa ni ugikaomba kuthurwa gikiguna ma county jaja naria akiaria deputy chair wa kanjo ya magavana Ahmed Abdullahi wa Wajir County na ugite National Treasury etiombete kuthurwa ekieresa ora bombete kuthurwa bakigania mbecha iji na ku ngavana baba ingine bonanitie kurega kunganirwa kumania na muchemanio jura ari omuthenya jwa igoro na commission revenue allocation nara muchene munene jwa
Nairobi na arabombete kwithirwa bakiuga mbeca iji chombe kwithirwa ikiongerwa. Karatasi-ini ukauga tuthatu kirengatheti ya The Standard kwina rugono rwa mwari uria ajogwitwa Joy kana ni gikeno kuma nterechi ya Nakuru nyuma ya mwekuru umwe kumba kwithirwa aitwana tutano, the 4 girls and 1 boy, na kaeje karirwa kana gakaeje gaka karari na urito bwanthe mono na aria kari under special care. Mwekuru jwaritwa Wairimu na mukuru we ibarari na kari ka miaka 4 na nikana gatwire barachwaga no Murungu auga kabatharimi orimwe kiena makiri 5 na nindene ya Nakuru level 5 hospital na ararombire kwithirwa akiewa twana tutu. Bini tharimo bia mwanya mukuru wa akiaria uria ni agwitwa Simon Dongu aitaga ngugi ya matatu na aria kuga aragwatire NTETO iji ari matatune na amba kwithirwa akimaka na at the same time ni kimako, at the same time ni gikeno na aria kuga kwina gitumi kia jonthe na kwina gitumi kiria kiratumira gikareka kiri mwekuru wawe. Gona ruru karatasi-ini ka tuthatu kirengatheti ya The Standard. Gatheti ya The Standard karatasi-ini gatuna kwina Gachagua get back is seized 200 million. Kana munini wa mutongeri wa Nthiguru Rigathi Gachagua nombite kwithirwa agicokaniria into bia webria biombite kwithirwa bijukitwe na omba kwithirwa agibichokanirie na aria kuga when the state is 202 million iria tiari equal declared kana iria tiari kwirwa ni aigwatite na njira itiagirite ku nombite kwithirwa agichokerwa into bibi na kuritwikana ndi Nthiguru kana thirikari kwamba kwithirwa ikimuria asara irombira kwithirwa agita kumania na into bia bikumba kwithirwa bikiingirwa ni thirikari kwa miaka 2 na omba kwithirwa agishindana igambari na kwa into biawe akomba kwithirwa agicokerwa na asara irombe kwithirwa aitite ikomba kwithirwa kinyayo igicokagwa. Rugono ruru karatasi-ini gatuna kirengatheti ya The Standard. Karatasi-ini gatutano kwina Somali get support on lifting of arm bans. Kana Nthiguru ya Somalia meeting was attended by Kenya, Ethiopia and Djibouti na aria mutongeri wa Nthiguru Dr. William Ruto ombite kwithirwa akiuria atongeria baba bagwatanire ni ukwebaniria kana ni ukurwa na wagagia bwa ukaria ni ukurwa na magaindi njira jombaga kwithirwa jakithukira Nthiguru iji gwakagita atongeria baba thatu kuma kiri Nthiguru ya Somalia, Kenya na Djibouti bombite kwithirwa bakika ngwataniro ya miaka 30 na kiremo chamanio jura nterechi ya Mogadishu muthenya jo iguru atongeria baba ibarombere kwithirwa bakigwata mbaru mutongeria wa Nthiguru ya Somalia nwe President Hassan Sheikh Mohamud na arabombere kwithirwa bakimugwata mbaru ni gutigira Nthiguru ya Somalia igwetana mbere kwithirwa iri na ukaria uria kwagirite. Na kuritwika the United Nations Security Council imposed weapons ban in 1992 gitarira kwari na ndwa 1992 niro komba kuthirwa gukia band kiri weapon iji kumania na akaribantere iyo nandi rugono rwa mantuja Kenya, Somali na Djibouti kwithirwa bena ngwataniro muchemanio jurari igoro nterechi ya Mogadishu ruria karatasi-ini gatutano wenda kumenya ni mbiraririrwe kire muchemanio juu igorera ngatheti ya The Standard ombe kwithirwa ukithomera rugono rum. Karatasi-ini gatutantatu kwina Kenya Kwanza leaders have called for tax audit on the Kenyatta family business.
kana atongeria ba Kenya Kwanza iboretie kwithirwa kwina uthingatiri bwa kuria ugoti kiri family ya Kenyatta kana biashara ciao uria umwe ni Cheragai na aria kwenda Uhuru ombe kwithirwa agikunyuka kana akiebera gitine kana kiringo giria ombete kwithirwa akiewa ya mediator in Eastern DRC conflict. Ikirikanaga uria wari mutongere wa Nthiguru au kanyuma Uhuru Muigai wa Kenyatta ombete kwithirwa agita na mbere na michemanio ya gucokia thiri ndene ya Nthiguru ya Kongo. Nawe Cheragai uria Samson Cheragai uria ni senator wa Nandi noritie Uhuru omba kwithirwa akiebera kirigitine giki gia gucokia thiri ndene ya Nthiguru ya Kongo nyuma ya mantuja uri bwogoti kwithirwa jakiumira gwatuika families itumba kwithirwa ikiria ugoti. Hiyo ti miario yakwa ni miario iria mbite kwithirwa iria jana aria Cheragai augite Ruto should ask Uhuru to step down from his role of peace envoy to DRC for continued undermining our government. Aruga mutongeria uria wari mutongeria wa Nthiguru kanyuma Uhuru na bati kuthwa kiebera gitine giki nuntu guku ni kwagira thirikari kana kwagira Nthiguru ya Kenya gitumi ikija kuthurwa ati kuria ugoti na aja ngine tukumona Nthiguru ya Kongo akigeragia gucokia thiri na leo nanitie imanto jate agirite. Na wakiaria MP wa Belgut Nelson Koech augite a tweet from a registrator is not an authority unless there is such a communication directive from the office of the state. Nawe Nelson Koech no ena rete na uga MP kwithwa akiariragia mantu jaja itena impact nonga ukethirwa ntu bubungwa bumite kiri mutongeria wa Nthiguru. Mantu jaretete maoni mwanya na nkuchani mwanya mento jegie ureibwa ugoti bwa the Kenyatta family na rugono ruru ndene ruru jokete kanya konde kangatheti ya kakaratazi gato tantatu kiringatheti ya The Standard. Wenda kuthomera mantu jau ukomba kuthoro kijona kire karatasi ne kauka totantatu karatasi ne kamugwanja kwena mantuja voters question MP's nationality election law by any person who has not been okay kiama kia idhurano na miankaja Nthigurune nikio ABC nikiombete kuthurwa gititikiritie mtu utimbite kuthurwa ali citizen wa Kenya nkurukia miaka 10 omba kuthurwa kiringa kura na aria Mwangi augite Kenya's sovereignty and national security have been entrusted to a fallen national. Narago tuika nationality ya MP umwe wa thuri na kiama kia UDA ticket niombete kwithirwa egikwa koti nyume yawe kwithirwa four voters kana aringi kura bana abaikia egamba ndene ya high court kuga la gela MP Abdallah Ibrahim ne wakuma Somalia na narabombete kwithirwa akiuga atabatere kwithirwa akiruira gitigiki kwithirwa atemu Kenya kwa kagita ka miaka 10 ko ne kendo komba kwithirwa ukirunga magiti no kiriku no mwanka withirwa wi Mukenya gwa kagita ka miaka 10 na ku aringi kura bana ne bobombere kwithirwa bagikia kezi kiri high court Njanji Mugure dande naria ombere kwithirwa akiuga MP ojo ni mu Somalia na tombete kwithirwa agikinya egita riria ria batere kwithirwa akirungama ne ukuthurwa ta mubunge wa gicigo mbunge kia Lagdela uria ukumekana na rieto Ibrahim. Rugono ruru ikaratasi ne kamugwanja kire ngatheti ya The Standard. Nayo karatasi ne kauka mugwanja kwena Korogocho MCA in hate case freed unconditionally kana MP wa Korogocho Absalom Odhiambo na ndena alekere tuwe nyuma
ya kwithirwa agwatitwo muthenya jua Jumatatu na aria kwirikana ni maetia ja Gwinsite kiri michamanio ya gisiasa na aria nteretia Chungwa House and Quarters tia ODM pate na kuma unombere kwithirwa akigwato na narombere kwithirwa akirekerua muthenya jua igoro karatasi negato nana kwina MPs na aria MP bakuga Nebako regret that some investors have been steering clear of tea trade because VAT eats into their profit. Kana MPs kana abunge nebaugite ato investors bamwe nebombete kwithirwa bakijukia profit kana profit ira yombaga kwithirwa ekiumania na urimi kana urimi bwa majani. Nara nande bakwenda blame game weje yomba kwithirwa ekithirwa kire sector ya majani akiaria MP wa Githunguri Nwega Thoni wa Mushomba augete we have been convinced by the East Africa traders that there is need for a comprehensive review of tea policy to address problems facing the industry. Gathoni wa Mushomba uria ni MP wa Githunguri na ugite nande ikubati kwithwa kwina uthuthuria bubunene kana ikubati kwithwa kwina uchonkoni bubunene kire urimi bwa majani kire sector ya majani ni unto bwa kwithirwa sector ya majani ni umiriri muno na yomba kwithirwa gwatwika arimi bate kugunika lakini kwina baria abakugunika kumania na urimi bubu bwa majani ara gukwirikana kire mwaka jua 2022 na 2021 uria wari cabinet wa agriculture secretary gitariu Peter Munyano mbere kwithirwa akireta ugaruruku ni ukwareria manto jarajegie manto ndene ya sector ya majani na aria kuga some of the policies were opposed by tea brokers that the Mombasa tea auction kwa tuika broker bamwe bareganire na ugaruruku bwa manto jamwe jaja ni unto ne ba kumenya ne bombaga kwithirwa ba ke benefit kana ne bagunikaga kumania na kubrok majani aja Kenya na wakiaria Ilele Kosgei uria ni Kipkelion West MP ariuga we want enough returns from our products by coming up with the strategies on how to add value to our tea. Akiaria Ilele Kosgei uria ni MP wa Kipkelion West na witane bakwenda ugaruruku bothithwa na uchunkoni bothithwa ni uguchokia mbecha cia majani ikinyira baria babatere na ko mantu ja majani ni jombite kuthoja kiarirwa bubwega ni karatasi ni gato nana kirengatheti ya The Standard no tegano kuona kwina arimi ba majani au majani ijathingatero ni kenda tukomba kinya tu kwitha tugicokia tungotore muko murume tego keba majani na mpia ndi watuika kwivore bakugunika kumania na mbecha cia majani karatasi no gakagato na ndio na kwina rugono ruria aja nara gukuga governor to crack the whip on drug thieves kana kwina governor ukwenda kwithirwa akikanukia amba banda wakire machibitari narago tuika chibitari cia muingi ndene ya county ya Kakamega ne cia mukirite ndawa na into binge bibinge biegie sekta ya ugima bwa mwiri bia mungana jua chiringi 130 million ne ungavana Fernandes Baraza kuga na nandi na ugite kire manifesto yawe na ombete kwithirwa agika wira nego streamline kana kuthondeka sekta eje ya ugima bwa mwiri na aria kokiria manto jegie service delivery na akauga netite kana na shitanirite ko deal na drug cartels kana amba bara bayaga ndawa kuma kire masibitari na nandi Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza na shitanirite kwithirwa akirwa na amba baba banda wa kuma kire sibitari cia muingi ndene ya kaunti ya Kakamega tugitana mbere karatasi nega kenda kwina learners will spend less time in class and more on attachment kana athomi na ndi kana aritwa
abakomba kuthurwa bagitumira kana gaka kainde ne irasi na kanya gaka ingi na attachment kana kurita ngugi kana bari attachment chiao na research yonenie at institutions imwe itombaga kuthurwa igi implement creativity kana arito batombaga kuthurwa by creative despite kuthurwa by kirasine gwakagita gaka nene bakaumara ome batombaga kuthurwa bena creativity batena skills iria bathomete cukuru kumania na gukara cukuru gwakagita na gwatwika kiri kuthithia manto na njara ciao kana baumara ome gwatwika batena creativity iria ibatel. Na akiaria PS says training of trainers is important for the rollout of competency-based curriculum. Ariuga mantu ja training ijabatere nunto nikyo gitumi baretete mutaratara jua CBC ne ugotigira aritwa muritwa na erina skills iria ibatere liria akothoma na nikyo bombete kuthabagiukiria technical vocational education uria ni PS Esther Mworia augite curriculum mwije ikomba gutuma aritwa 30% of their time bomba kuthurwa bagitrainagwa na iwingi bomba kuthurwa bari kirasine na iwingi 70% bakomba kuthurwa bari industrial attachment. Iwi NTETO injaga kiri aritwa ni nonto bakomba kuthurwa bakiona skills iria ibatere. Kauni karatasi nega tona na karatasi nega 10 ni manto ja biashara advertisement chi account and government of Kakamega wenda kumenya ne mbioba ku advertise yao ili yao bena twanyama turia bombete kuthora baki advertise igurira ngatheti ya The Standard bakuthora gitegera ni twanya turi ku ngatheti kana account ya Kakamega yombete kuthurwa advertise our wetlands under pressure from human activity and pollution. Nara gukwirikana ndene ya Yala Swamp, Lake Olbosat, Elementaita and Naivasha ichombete kuthurwa threatened by land grabbing. What? Ko baba ibangete kuthurwa bakijukia miunda yeji ya Yala Swamp, Lake Elementaita, Lake Naivasha na kurituika kwaga mawatho jabatere ni ukumenyera kumenyera ntere kana kumenyera miuro yetu kana kumenyera chieta wantetema igotigite igotumite private investors bakenda kujukia miundeje nonto iba kwenda kuthora bakemetumira na kumejukia etweke yao narago twika kiro tariki 5 January National Land Commission Office in Nakuru kana Nakuru County National Land Commission ibombere kuthora bakiandikira County Commissioner baruga kuonania ati kwina spring kamuro kanini kaurite na kaurite atia kaurite kurituika ka spring kaumaga area Nakuru na kurituika kaurite kumania nambi kumania na kwethorwa kajoketwe ni anto biombe baraba kwenda kujukia miundeje na kumitumira na boni ntobore na keba muno gwatuika tukajukia ntete majaije na kuambiria gwaka na kujukia gutukethagia ni yetu at the end of the day ukethira tu gutampa na our environment na withire rera rietu tukumithukangia rugona ruru karatasi nega 12 na no ruru itete mwanka karatasi nega 13 na randa ataga Franklin Kibele Kenya aretwa Frank Kibele Kenya uria ni mutongeria wa National Land Commission Terechia Nakuru coordinator. Ariuga NEMA and WAMA also have their own laws that protect the wetlands. A reason we should all team up effort in safeguarding these wetlands.
na kuga nema bari na mawatho jao jagukaria ntete maiji na kwa ni tubati kugwatana twinde tukomba kuthura tukijamwe ni ukumenyera ntete maiji. Nawe Musonda Mumba uria ni Secretary General wa Convention on Wetlands aruga we are losing wetlands 3 times faster than forests. There is an urgency to raise global awareness on wetlands to arrest and reverse their rapid loss. Aruga ntete maizi tu ni kuthira kana ni kuomba kwithirwa ikithukangwa kwa haraka muno kinya nkuruki ora tukuthukangia mitu na au twitirite aruga tomba kwithirwa twithiritie cionthe gwa kagita gati kuraja na kwa Anthony babati kuritanwa kinthiguru yonthe uria komba kwithirwa kana maumire kana ugwati bora bomba kutha bugitugwata bugitwijira nyuma ya kuthukangia ntete maiji cia roje iria itugwataira roje kana iria tiombaga kwithirwa igitwikira roje mono igita ria yura karatasi nega 10 tonane mantu ja opinion jareaja Mr. Kalonzo na Martha Karua bariuga push the government until it delivers or flatters. Tukuma thirikari mwankene nkanire kiria bati teko mierensa. Hiyo nteto chiakwa ni nteto chiareletwe ni mtu wetu Elias Mokua uria ugite Kalonzo na Martha Karua ibabati kwithirwa menacing, irritating, disturbing, hissing, smoking out jokers in government. Aruga miario ya Kalonzo Musyoka na Martha Karua no yumbe kwithirwa igituma thirikari ikomba kwithirwa igito the light na the line kana ikomba kwithirwa kinya igiset public agendas na gutigira thirikari ina weru kiremanto jonthe jaria ako bakothithia na aria ugite Kalonzo na Karua ibabati kwithirwa bakirungama amwe ni ugukiria na kana gucoka kairi kurungama bari amwe ndene ithurano bia mwaka jua 2020 na mugwanja bakomba kwithirwa aruga bakarunga mwemwe za team na bakomba kwithirwa bakigwatanira amwe barungamite amwe no bombe kwithirwa bari na kanya gakega gakurwira giti kia raisi ndene ithurano bia mwaka jua 2020 na mugwanja nteto chi karatasi nega 13 kirengatheti ya The Standard na kwina karatasi nega 16 kuri urua na kigitumi kithomo kina mite kana mpumi chia kithomo china mite ndene ya Mount Kenya region ni gukorwa ukuringana na igerio bira birombere kwithwa bikirekerwa bia mwaka jua 2022 kuri twika mpumi chia ithomo ndene ya Mount Kenya region ni chumbite kwithwa ikinama sana narago twika igerio bibi birombete kwithwa bina manto ja maingi normal caps like leakages, cheating, poaching of blue chip high school principals and so on na kuri twika one is our A mean grade naria agotwikite skuru iji tia Mount Kenya itombete kwithirwa ikithithia boega ikiringithanwa na skuru cia the Kisii na cia Nyanza iria rombete kwithirwa iperformete kwa njira inene rugono ruru karatasi ni ga 16 karenga theti iji ya The Standard na kirenga theti ya oeje karatasi ni ga 17 ni mantu jegie opinions kana mechokio janto kumania na makarika mwanya jara jombita kwithirwa jagita na mbere
especially kire mantu ja kithomo kuri kwe ugite aretwa Emmanuel Kutosi ariuge education CS Ezekiel Machogu wants school against charging extra levies as junior secondary nina aria arerete mantu jegie CS wa education ya Nthigurune Ezekiel Machogu nyuma yawe kwithirwa akiuga skuru itebati kwithirwa ikigita registration kana mbecha cia ku register kire aritwaba junior secondary mtogweta Emmanuel Kutosi no kwa kugwata mbaru NTETO iu tukija kire mantu ja ukaria na aria kire bandit kill 2 na baya ng'ombe nterechia Samburu omwe ariuga you have dared the government and we have heard you. We are coming for you, says Professor Kindiki. Kakuotete miario ya Professor Kindiki iria ikuga boko thanga thirikari, but we are coming for you. Iyo ni miario ya Kithure Kindiki. Bangi bakauga na niwaulize, Anthony Maki aluga na niwaulize, Wakenya mbona parliament isi approve KDF watumwa huko? Ojo ni Mark Anthony Mark nwe uretie na nikithirikari kana mbunge ategwitikiria KDF batumwa na aria Charles Kia ariuga the cancer in Rift Valley onto bobo ni botwikite ja cancer ndene ya Rift Valley iyo ni ishokio bimwebia akenya kumania na makarika mwanya njira jombete kuthajagita na mbere aja Nthigurune ya Kenya onge kire mantu jegi Ezekiel Machogu ko ban morning and evening tuition aliuga I support education cabinet secretary Ezekiel Machogu kanojo aliuga na kugua tambaru CS wa education ya Nthigurune kwethero akiregana na ithomo biaru ukire muno na ugoro na aria kuga bitego favor aritwa na akauga aritwa baraba ingi ibombaga kwithirwa bakita ngendo indaja na bagokira rukire thaa 10 long distance no to bagweta prep cha rukire no goro kaire bakanaga utuku na no distance o ira barokire gweta rukire ku arugo ntu bubu wena kugwata mbaru no tunakuona aritwa ni bobethiritwa bakinyirika ku na kuringa muhori ni ario ya Ezekiel Machogu ntiko meyaketha gwe no gwetekaniria na miario Ezekiel Machogu kwena ungi kuga we can aid the spate of murders if individual identify and control their anger kana no tuthire mburagano ire chitite na mbere keja kuthurwa oni na ugwe no to control muthure jeto kinyathe aboga Meru ni wa sira ntiko meyaketha ima twethera turi na asira o twiragwa lakini itombaga kuthara tugi control asira cietu no tugwateka turi asira ora twiragwa toraganira twinde bitegeria mbumaruke kanini ngomba kuthara tugicokera twitana mbere na gutegera NTETO ire tirenga thetine ya The Standard. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku bitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intara muchia mwana waku
tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijikene na gukurukia ana na nkuruki kudibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba playgroup, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kiri bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwati na mwana waku tuanya tuto turiongire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbere thaitha tucharo kiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 kuma ngeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama irithatu kuma town ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chongaira kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinya kinetia kinya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa babu den school na Descoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na beto konogo kadhebate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka class kia mugwanja ne botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
na gutegera jerejere imangathitine kire mubango jwa turinge ime na kethera nende womba kuthurwa ukirugurira TV ya kwijene Meru TV orindene ya mubango jwa turinge ime. China dictated terms to Kenya in SGR contract kana thigure China na ndeni yugite komba kuthura finance kana ke wata baru mota mu project ya SGR na reo mbeta kwithirwa activist umwe ore wijikena na okia omtata nereta koti ate nthiguru ikomba kwithirwa igita na njira iria itabangiri kumania na mubango jojo jua SGR na nako kwirikana it was impossible for Kenya to wriggle out the contentious multi-billion standard gauge contract the Supreme Court hand kana igambarire dia project yeje ya SGR niombere kwithirwa igiko mwankandene ya Supreme Court na aria muthenya jua Jumahine Supreme Court yombere kwithirwa ikithikeria China aria rutere rwayo na aria yombere kwithirwa ikiuga niyo yombere kwithirwa ikirungamira waki bwa project eje ya SGR na ni kwari na MOU kana kwari na memo of understanding na nthiguru ya Kenya na bagwatanite na nthiguru ya China na ara kwatwikite nthiguru ya Kenya niyo ikarungamira waki bwa project eje na giutate no rabetikaniritie China niyo yombere kwithirwa ikirungamira na niyo yari the main contractor. Mantojo SGR na ndoayo ya kana MOU ya SGR na ya China na nthiguru ya Kenya jari karatasi nega 18 kirengatheti ya The Standard. Narago tuika kuri tariki 28 mweri jwa October 2008 Presidents of Kenya and Uganda ibombere kwithirwa bakigwatanira gwaka new railway line na kuri mweri jwa 12 December mwaka kuri tariki 12 August mwaka jwa 2009 Kenya's Ministry of Transport ni ombere kwithirwa igisign MOU kana memo of understanding na CLBC to undertake own cost nikenda bakwambiria phase ya mbere ya gwakwa kwa barabara eje ya kuma Nairobi phase ya mbere ya kuma Nairobi mwanka Mombasa section na CLBC niyo yari karungamira waki bobo bwa project yeje kuma riambere kuri tariki 1 mweri jwa October 2009 ikuwathira kwina ngwataniro ya nthiguru ijijire ya Kenya na Uganda na rabombere kwithirwa bakigwatanira na ministry ijicho ijire tia barabara Ministry ya barabara ya Uganda na Ministry ya barabara ya Kenya ibagwatanire kuri ntariki 1 mweri jwa October mwaka jwa 2009 kuma ibejire mwaka jwa 2012 kuri June ntariki 8 embassy ya China na in Nairobi ni andikire kere KLC bakionanagia kugwata mbaru na gushiunga na wakibobo bwa project eje mantojo jombe ijatariritwa umwanka kiri ntariki 28 2013 na Rwanda bombere kwithira bakigwatanira na nthiguru ya Kenya na Uganda kiri waki kana bwa project eje rugona rurumbe rwegia China na Kenya kiri SGR contract rwi karatasi nega 10 na karatasi nega 19 kwina mantoja Kilifi residents sue 5 salt farms for pollution kana akariba nterechi ya Kilifi na ndene ya Kilifi County
ibombete kwithirwa bakithitanga famu ithano kana company ithano nonto bwa kuthukangwa kwa rĩera na bobongwa kwithirwa bakieberua na aria bakaraga nonto bwa company iji iria ithondekaga chumbi na tagaja inkuona ekuru bake harvest salt mine in Magarini, Kilifi County na rabombete kwithirwa bagisu company iji gukwirikanaga resident ba Maleleni in Magarini, Kilifi County bombete kwithirwa bakiariria kuthukangwa kwa rĩera kumania na company iji na kinya kwithirwa bakingwa miundene yao ni company iji ikomba kwithirwa igiakwa na bombete kwithirwa bakithitanga na kurugura igamba riri ndene ya kituo cha sheria na ara bathingangite company ya Ken Salt, Crystalline Salt, Kemu Salt, Mombasa Salt na Solar Salt Limited nonto bwa kuthukangia kinya mangrove trees in the salt belt na nande National Land Commission Registrar Attorney General na the National Environment Management Authority NEMA nyombete kwithirwa ikiurua itonyere gatigate ni gutigira akaribaba kioto kiao gikuoneka na company iji igutiga kuthukangia kinya rĩera. Kwena advertisement iri aja ndene ya Siaya County na aria twanya magana jathatu tombete kwithirwa tugitumirwa lakini baraba applyite ngiri 21 na magana janana jaijire twanya magana jathatu lakini baraba applyite ni 21,802 hiyo ni kuonekania employment crisis ndene ya Nthiguru na kinya ndene ya Siaya County. The high number of applicants sets the stage for stiff recruitment. Kana gukethwa kwena recruitment ya iguru muno. Na aria akiaria chairman Elijah Achoch augite anto ngiri 11 ja magana mugwanja ja 50 ba praire online na bo anto ngiri 10 ja 80 na ijere banenkanira application tiao na njara kana kiri hard copy na aria augite we are happy with the turnout and we are assuring the applicants that the recruitment exercise will be on merit. Kana nombete kwithirwa akira baraba apply ngugiji ikomba kwithirwa ikithingatirwa uria kubatere na chio tugitonya ntere chia Narok County achiari kuma ntere chia Narok ni bombete kwithirwa bakiorua baikie kana bagwate mbaru uthomi bwa kana ka ari kana kana kamware ni ubakomba kwithirwa ruju rwana baba rukomba kwithirwa rugi karabwega na aria nkuruki bombete kwithirwa bakiromba thirikari bakira irasi nkuruki ni ukomba kwithirwa bagia kwa accommodate aritwa kana anabaria bagotonya chukuru na Brim game hot up after Makwele leaves wiper Allah kuririkana blame game nande yangaini igwe nyombete kwithirwa gitonyera ndene ya kiama kia wiper nyuma ya utongeria bwakyo kwithirwa bokiaragana bobo ni nyuma ya mukaririgite kana Wiper Democratic Movement mukaririgite wa kiama giki Chirau Ali Makwere ombere kwithirwa akirizaini kuma kiri kiama giki bimia biere bithiru na utongeria bwa kiama kia Wiper nande bokuonekania botonyetie ruo ya mbaruni etonyetie ruo rugono ruru ikaratasi ne kamerongo karatasi ne kamerongo na emwe kwena how police snapped suspects ntumba kuthora ngita na mbere kuthora ngitegera ngatheti eje nonto nenkwenda mtu gwetwa
Feminaz niwe agotonya kirengathete ya the Daily Nation. Ndonera na ukaragenti ndekaga muno aja methene. Ndamwira narua nakunenkerie. Kanombe kuthora gikunenkeria ngatheti eje ari wenka munenkere kanya nonto nakwenda ku karake akendhangaga muno narua gakunenkeria ngatheti ya the Daily Nation ari wenka apambane na kizungu ya the Daily Nation peke yake. Kambu mare Feminazi akomba kuthora gicokera na ngatheti ya the Daily Nation. Mitagwa Nancy Ndogo. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Feminaz wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku bao kurobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaja ni ontubwa kwagerithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karibu sana muraidhiri wa Meru TV. Habari arukiri nukirite bwega nurere bwega kwenu iko habari ya kwenu niundi sasawa na kila gintu gi sasawa mwathani no mwega kaimba muganania nkena itonga na inkumwiri bwega nuntu bwa kumbokeria na nintaga tukirirwe mundi kengo tuinambere kwegwa tukiwatanagira kuriki kunenkerua marama kwengatheti ni ya The Standard ni Nancy Ndogo nkwe wakibweneria ngai ngauga ntimutinika ngauga ubuno urongo butheri na ndeto irigo tukinyira kiri metha yetu ya NTETO ati Nancy Ndogo na kurongwaga tukirekana inigo tukinyira nati ngatheti ni ya Daily Nation rukirirwe mundi na ngono kathumba ira chithire tugikagirwa inya kiri ngatheti ino na wataka wethire ngono cia mbere ni ire chithagwine nkereto kanya karakanene deni ya ngatheti ino na ndiona irirwa rogono rumoro rwa rwikiritwo inya munoaga ni mabuku kana subject 13 ira ikuthomwa ni junior high irirwa timuthako wa twana subject 13 timuthako wa twana kuririkana alitoba grade 7 barurutha subject ino na ni subject irende chethe kuonekana iki umira ana bare grade ino rogono ro tukarwithira karatati ni gatuthanthatu na kinya karatati ni kamwanja kiringatheti ino ya The Daily Nation muraithiria wa Meru TV. Gachagua get back is frozen shillings 200 million. Kurekana koti
ya uchokia magamba riko ino nira yetawa the Court of Appeal nethire tukithina mbere kwigua ikiathanaga ciringi milioni 200 ngiri 911 ithina mbere kwigua gichokagua gikabuni kana ithina mbere kwigichokagua mubukoni wa munini wa rais uyu tungi ni Rigathi Gachagua bara bakumenya muno kana ana bantu ino ndukete abanansi ugu bayamwita Rigiji na ara kuringana na itwerere uchokie mbeca ino kuririkana nati kuringana barabethiritu kana kuringana na agency baugite ati kabathie na mbere kwigua bakiangarithanagua ni mwerekere wa thitango cia mwingi na indi kyo gitumbe kwithiritwe kana kyo yatumire bathi na mbere go froze kana bathi na mbere kwo bakiruta mbeca ira ciari account-ini ino ya munini wa rais na indi kiuri kia kinene na atiri Gachagua akathi na mbere kwigua kinga giwirane bwake me Gachagua gite akethirwa akirutha party kiathi kinene na aranteshe Mathira constituency indi kiuri kia kenati Rigiji na mbeca Rigiji agaturuthira party nuntu ingi na ugite na wira wandawa ya wirane ni irandu akaya uturuthia party menya kinyanio nwantirithe nkathi kubakethia na tikurea niyo ntiegwe ndiete kurea ikuthi kubakethia kubona kubera congratulations nuntu bakuthurwa ta munini wa rais wewe kiatho kio kino nkathi kumwira congratulations nuntu bakuthurwa ta munini wa rais na tikure nuntu tiendete kurea munora yaringi remuthia rira ntari na appetite ndarite thani thanthatu cia mucere na kinya njagi thanthatu cia ucuru bwina mwanki ntuwenu ntari na appetite na kinya ndanywa ngiraci inyanya cia iria kinya riria ina mwanki na ntuwenu ntari na appetite tukithi na mbere na kumurika karatati-ini gatwiri na atiri Kenya nethiritwe kiuru kuthina mbere kwiwikiragiria mantu makonenie na winjibwa madini na ara Karembe mining na arendi ukwirikana meo yantu nethiritwe kithina mbere kwigua igiteyawa na ukuringana na wathani bunene kana commissioner munene wa British ora kwirikana no arugamirite kuntu irandirire nethiritwe kira Kenya ukurukira Jane Marriott nibethire tubakira Kenya kuina mbere kwibakira ithagirie muno mantu marama kuina mbere kwa makionekanaga anaga irandini ria Karembe Gold Mining Company na arante cia nadi na ara kuringana na Miss Marriott ethire twakiromba Stephen Sang ora ni governor wa Nteno gutigira ati na kuiga ukaria bwa kugana muno kurukina kuina mbere kwa kiga mibango ira ikubatara kengo tigira ati irandini riri ria kwenja gold kuina mbere kwa rikirithagiru muno nontu mweri I think was it last month I think so antu kathombi bathie na mbere kwa baiteyaga bakiguraragua bakiona ngurario kuma kuma irandini riri nende nontu concern no chithite na mbere kuigiukagira Kenya Ethiopia Djibouti ibethiritwe bakiwatana njara gutigira ati bakurwa na ugaindi bwa ora nchabu beta wa al-Shabab ibwaba mumero abeta ora nchabu al-Shabab Kenya Ethiopia Djibouti bethiritwe bakina mbere kwa bakiwatana njara gutigira ati bakurwa na maitha baba ba ora ncha al-Shabab al-Shabab ne maitha marapethiritwe bakithangikia ndigurino yetu ya Kenya bakagita karaya maitha baba eno irindirikanie kagita kambere mbithuko ino cia al-Shabab chuchuria erawa kwina maitha marajire babaroragania anga Westgate bawetwa al-Shabab akore eba wetwa ora nchabo ende no rietweru ndaregirwe nande giri wanabomborota na biara no ankawe tari twere banansi ndio na bakimborota na biara tukira kana na riboti ino rogo roka bana karatati ni gatwire karatati ni gatatu ngatheti ino ya The Daily Nation no tukuona mwendia
wa kithaka ura akuire na riukite muntu uyu endirie kithaka akua kana kuririkana kithaka giki kiendirwe mukuo lakini ende na riukite ikwethiretwo kiumira mbadho lakini Kenya bwema Kenya lakini bwa gitumi muno utie muntu kuthamaga Kenya mundu uyu wa kana protein ya kithaka na arante chesio kimau nethiretwo kithina mbere kwigwende ikireta ndoa gatagati kamwendia na arende mwendia ethiretwo kana muntu uyu akwirikana muntu uyu wengwa endirie kithaka eki by the way muntu uyu wengwa endirie kithaka eki na riukite endire kithaka akua na kuririkana ndi na riukite nyuma mianka yeri nyuma ya gukua irio ethiretwe akiriuka we no ntuba kurigaria Justin Mueni aririkana akuire mweri wenana tariki 7 mwaka wa 2025 lakini kulingana na ripoti kulingana na maratati kulingana na record chia ministry ya mantu maminda mweri wa muwanja tariki 28 mwaka wa 2027 na thie na mbere kwigua akiendia kithaka 205 iria akuire 205 lakini 207 na kuonekana akiendie kithaka na kithaka yake kuririkana akiendirie kire Exotic Home Properties Limited onto bora bukuga atiri kagita gaka ga usainanira contract kana kagita gaka ga usainanira kwendie kithaka giki na ari umuku spirit yende kithaka giki kana na atakwera kana mbina yende kithaka bio bukumenya mureithirie no twende mwankira agunio ntie na maoni agatwegwe rugano ruru kana gatwegwe ndeto ino che kurigaria bobita kuga ati kagita gaka agusainaga kwendie kithaka giki kana de usainaga the transfer ownership tayari na ari umuku na mundu uyu nu munda ora gungwa athiretwa kina mbere kwigua akinenkera muthaka wake kana son in law Mr. Constantino Mutwe antu burende thiretwa kuga February 3 1992 na thie na mbere kwigua akithungagira kana kithia na mbere kwigua kithunganagira mantuni ma agreement ya kwendie kithaka gati yake imuthaka uyu son in law uyu akuga bathie na mbere kwa bena ngwataniro yake na nginoyo muthonuwe kuthina mbere kwa bakinenkanagira minda ino kwogu mundu uyu kinya itakende nwantha keno son in law na kuringana na ndatu ino chionde ndi tukigita mantu na njire nkwi na ati kwina antu bathie na mbere kwa bakithungagira kuririkana nyuma ya uyu akudingwa transfer na akite imweche nyomba chiake kwina antu bajire bachenchia ownership na baina mbere kwigwa bakiendagia mundu uyu kana bakiendagia mundu uyu kiri twegwe twata ereta wa Exotic Home Properties Limited baina mbere kwa bakiendagia mundu uyu nendi mwekuru agichokera I think last year kana agichokera turwarwa iria ko yakethia plot yake ni yakirwe na nyomba ira atigite itembo yuru ichioyorerwe igambe ndire kotini ekengo kumenya imbiyo yangu yethiretwe kiendelea na kethero kakwe muntu akuire ariuka kana ni irundu biendanagiria biendanagiria mindeno. President William Ruto has moved to avert a fault in his Kenya Kwanza alliance by banning regional causes in parliament that were reportedly inflaming tensions with the ruling coalition. Oyo ni mutongole wa mugongo Ndagitari William Samoei Ruto arathiretwe kina mbere kwegwa ino gwira igwechokia ruyi mutaro na thiretwe kina mbere kwegwa akionekanaga kuagirithia murengo uyu wake kuonekana akibareta-retaga akubia kiberaga bubu indi bubu wona twagenda kayiraka
tutitoria kana tutikinyanara tukwenda gono kera idea ruka tatini gatuna murithiri wa Meru TV Gachagua to get back 200 million from state ni rugono ndundi na mbere kwange kunenkagiria ukabere ara deputy president Rigathi Gachagua muthenya wa goro na thie na mbere kwigua akinenkagirwa kimancha giki giake kia milioni 200 ira ciathiete na mbere kwigua gifroze na wakuma kiri bank kuma kiri account yake Meri Ithandatu Mekoroku na rende kuringana koti ino yochoki magamba liko ithiritwe kithina mbere kwikinenkanagia watho bobo ati ciringi no milioni 211 magana mathatu 71 ithina mbere kwigua igichokagwa ngutigira ati nuntu na rende kuringana agency ino ithiritwe kiuga ati kabathie na mbere kwigua bakimisleader ni DCI untu burende bawite kana ndatwira chithiri tukiandika wakaratatini igaku kale umuritheria wa Meru TV learners in junior high to take more subject ye alito barabare junior secondary bara ni baraba grade 7 bakara bakaina ibakuthina mbere kwa bakithoma sana karaba barotha subject gana subject ino 13 subject ino ni mbingi sana kire murito wa class 7 ndeto wa class 7 tarotha subject gana I think ni 5 twarothaga manyamu metawa mathabu twarotha kinyamu getwa gicunko twarothaga kinyamu kengi getawa wata twarotha social studies twarotha nyamu yetawa science na twarotha nyamu science social studies ya wata na CRT languages chiri gicunko na gicoiri mathabu science na social studies iwetene na nyamu yetawa ta CRI kogu ingwetita subject 5 then kwe nyamu chiaratawa insha na composition but inu chiare party ya gichunko kogu iza kuga twarothaga approximately subject igana 6 nyanya uinyanya ogu lakini bearing in mind that twarothaga subject 5 baba barerothe 13 imantu maumo iririkana kithomo giki kia junior secondary timo chetho watwana machogu order on school hours sparks controversy etwegirwe waziri wa kithomo akithina mbere kwigua akinenkanagira mutaratara uro kubatara kuina mbere ku kithingatawa na mutaratara uyu ara ethiritwe akiuga ati matha makuthoma kiri ana ibethiritwe bakigitaga buraka ibethiritwe bakina mbere kwa bakinyirika sana kagitaga gukira na kumama nuntu burende bwanjirite kureta biuri mwanya kiri ankiama na watimbaru bakithomo na aciari na antu mwanya arende bethiritwe bakigetweriri batikona takari yagirite na barabange ibako watambaru ntu bona tukeragerecha kithomo ogoro iturari na Gacheri Muthuri aga kiri studio chetu chia Meru TV na nathie na mbere kuiga kigawirane ana baraba ethiritwe bakirotha kigerio gia KCSE baraba ethiritwe bakirotha kigerio gia KCSE na bara maybe batithiritwe bena maybe batiwete grade imbegora na bethiritwe bakionekana ta bakwite nkoro ana baba ana bari uyu ni MCA wa kuorotwa etawa Gacheri Muthuri nathie na mbere kuga bambere baraba kamukinyira ana baba 10 akethirwa kibanenkagia scholarship akaina mbere kwa kibathomithagia rare agogoro au gathetu inu kogu ukakwegua no kwenda maybe kuthoma ithomo bia colleges bia tertiary whatever chita wata maybe address chita wa ambi beauty therapist we kozi inu cheki obundi kaya kweno kwenda kozi inu no thina mbere kwegua ukikinyagira Gacheri Muthuri ana bambere 10 bari baraba kaina mbere kwegua bakimukinyagira akathina mbere kwegua akibanenkagia scholarship na bakegua bakithomaga karatati nigatunana ngatheti ino ya Daily Nation county stick to their guns in revenue share stalemate aga ni governors bathite na mbere kwegua bakirugamana muno nkuruki bakinda mbere kwa bakiendaga shiringi bilioni 445 kuma kiri
kigina kia thirikari nene kengo tigira ati mitaratara na ngwichia o kuruti wira ibuku ina mbere kwa bwe kinyanirikaga ibuku ina mbere kwigwa bukendereaga bwega na arendi bethere tubakiwe ngwe mwanya mwanya chithere tukire makurutika kumania na wagibwa. Thank you very much bwega nontu bwogo bethere tu bakiuga ati uruti wira butikumbikikana nontu batina kigina gya kugana batina mbere cyo kugana kire kuthina mbere na nguge ino chia county. Tribute to Professor George Albert Amore Magoha kuona yanga thitino nithire tukina mbere kwigwa kiruta tribute ino chia kuririkana Professor George Magoha urachirwe mwankani wa 1952 na athirwa agitaya utoro bwake mwankani wa 2013 ukurukira murimo wa cardiac arrest. Police probe sawa sawa. Ngatheti ino ya Daily Nation yena ngono chingi kathumba ma ira muraithiria wa Meru TV uko watara kuina mbere kwigwa ukimenyaga 2 years old search for missing catechist mwekuru uyu wa miaka 32 na thiete na mbere kwigwa gichwaga mwana wake orago tu akwerekana athomere obatiri na to amona Joseph Nyaja. Then at that 2 years old, the catechist was advocated Catholic. Okay. Catechist uyu ni wa miaka 32 agochwewa ingina urathie na mbere kwiwa kiura mwekuru yoretwa Miss Mary Muthoni no miaka 76 kuma na arantechia Karugiro village in Kirinyaga County athiretwa kina mbere kwiwa kiona nagiria mbisha mbichenu weteagu Joseph Nyaja Catholic catechist who disappeared athie na mbere kwigwa kiuraga na njira ya kurigaria miaka 32 na iri mikuruku irio Joseph Nyaja athie na mbere kwigwa akiuraga na mwanke munde turi atiethiretwe akiringaua nkobe. Ukaina mbere kwokiruragia ngatheti no muraithiri wa Meru TV ukarithiria kwina ngono kathumba ngono imbingi mwire chithe tukina mbere kwigwa igikagirwa ngatheti ino thina mbere uketare kana thina mbere ukeguria ngatheti ino kengo ukaraitha ngono ire chikiritwe urito kiri ngatheti ino nyuma yakagita atekuraya tukaina mbere kwigwa tugichokagira na mutongoria kana mukarigiti wa machukuru ma Anto Kiumbe timu geni muno kirigo na no we director wa chukuru ya Highlands Academy. Chukuru ino ya Highlands Academy ngiutariria ni mbere ntiu magaruka ichukuru ya thiretwe kirotha bwega sana chukuru ino ya Highlands Academy iri na arati mau na kwina ngiri ya Gamiro kwina ngiri na arante shiembu chukuru ino yethiretwe kirotha bwega zaidi in terms of kuthomithani kunenkania mathomo makirachi kia iguru nethiretwe kirutaga ana the best of the best na ugetigania nani murithire wa Meru TV ukaya kwira mwana waku chukuru ino ya Highlands Academy chukuru nda mekinyande niyo ningwa ndathi kureitha mantu amumbona wo mama antu amima guma kana imorongo chukuru ndondeke sana chukuru mbea sana chukuru yena discipline lakini director wayo kana CEO wayo tawa Mr. Isaya tukiwa tuinwenda rika itekuraya tukaina mbere kwa tukeragira mantu mwanya muno mare mantu makone na CBC mantu makone na junior secondary na mantu kathomba makithomo mara okubatara kwigwa ukimenyaga mamonde nyuma ya kagita gatare kuraya na ngikoririkanaga uwe na kana gakukanini kana ukwenda gakuruka na gatwika muntu ena baita ntuikaya menyota kagita mwire chukuru ya Highlands Academy na utorobo mwana yubunthe bukaina mbere kwigwa bukigarukaga niyo kawethere bambitaga ni Faminas wa Kimathi itugochokera nyuma ya kagita atekuraya tuwe mugeni wetu. Good morning.
Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbetigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni onto bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatana mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian Jurai. I'm the NTETO teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukorokera 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethiro ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya.
Cukuru ya St Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St Agnes ni cukuru ya chongaira kimathomo moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Cukuru ya tutu na aritwa babu den school na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St Agnes tunarere gaba ana betoko nogoka thebate irachine. Ujukani ya bwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane botete na mbere. Marije to neja kuganira mubuko jwaku. Kumayamantu nkuruki tunge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba eje 0725977114. St Agnes School Marega. My education, my life, my future. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kireo Meru TV togo Kenya engo kuwatanira na wokeria biashara yako mbitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria wokeria yo kiri mubango watu baitidani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaja ni ontu bwa kwagerithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba eje 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni ontubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top score here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba playgroup, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kiri bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwati na mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntuko sia kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaidha tocharo kiri mwanka dhakenda chia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the NTETO teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ni ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera dhimo kukorokera 0724686799 kana 0100485152 kana otoriongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria.